eskatzen diet. Urte hauetan egindako lana pertsona konprometitu bezala plazaratzeko unea aldatu erabaki edo eztabaidatzeko konpromisoa beharrezkoa da. Beraz, urte guzti hauetan herriko erabakiak hartzen eta burua uste eta lan egiten aritu diren pertsonok igo daitezela. Kaixo! Zabra! Tati! Ricardo! Ez dago! Segitzen dut! Xaga! Ere ez etorri! Xavier! Argai! Ruben! Beranduago etorriko da, Ruben! Uxua! Juancho! Juancho! Oiane eta nola ez gari. Garian emotzen azten egizera, bueno, markoak ateratzen da zaizu, hori izango da. Eta bizo asko. Auzolana, auzokoen arteko lana. Historian zehar, euskaldunok eta gure arrasoek utzitako altxorera. Materiala ez dena, baina denon arteko borondatearekin lortzen duguna. Parte hartzea eta elkarlana. Euskaldunok odorean daramagun bizimodua. Ekintza hauek izan dira plazako proiektuan protagonistak. Bai horixe. Bai, baina nola lortu da hau. Lakuntzarrok dakigun moduan plazaren proiektu hau duela 8 urte hasitako proiektua dela. Lehenago udaletxean egondakoak martxan jarri zutena eta hurrengo urteetan iraundu duena. Ez da egun batetik bestera lortu den gauza. Ekintza guzti honen atzean lan handia egin da. Josu, Tunes Aguaziak, Maria, Nekane, Ortsi, Eriko erakinekin, herritarrekin, bertako lantegiekin eta langileekin eta udaletxeko langileekin. Momentu latzak bizi izan dira, baina honak ere, burua uste honitz, denbora, erabaki latzak, zalantzak, intxeguritatea, talde lana, esfortzua, ideiak trukatu eta negoziazioak. Buruak asko erabili da, bai, asko eta askotan gainera. Baina buruan, arrazionalki hartzen diren erabakiak, batzutan ez dira egokiak. Bestetan min egiten dute eta batzuetan zentzugabekeriak dira. Egin dugun guztia, intentzionarekin egin dugu. Ez da intentzio txarrarekin egin. Askotan, tentsio momentuak bizi izan ditugu eta badakigu buruak batzutan gaizki jokatzen duena. Sortutako egoerei ahal izan dugun moduan erantzun diegu. Gure esku erronde guztia eman dugu. Ez dakigu gaizki ala ongi, baina eman dugu eta egin dugu. Proiektu guzti honen atzean, bihotz handia duten pertsonak egon gara elkarlanean. Eta lakuntzar guztiak izan gara protagonista. Bihotzetik egiten diren ekintzaz onelako erantzukizuna dute. Eta benetan eskertzekoa da lakuntzako herriak proiektu honetan eduki den borokata eta implikazioa. Ez da gutxi izan lakuntzako herritarrok plazarengatik eman duguna, asko baizik, eta asko gogotsu gainera. Hala ere, udaleko kide eskerrak eman nahi dizkiogun bereziki, udal taldean buru belarri aritu direnei. Bihotzetik eta esfortzuz asko kostata, baina borondatez, guzti hau martxan jartzeko motora izan diren Gari eta Oianeri. Mil esker Gari, mil esker Oianeri. El Auzolan Trabajo, el grupo, son los dos conceptos que han sido protagonistas en este proyecto de la plaza. Esos son dos de las características que históricamente nos han transmitido los antepasados de nuestra cultura vasca. Como
durante estos 8 últimos años. No ha sido construido en 2 días. Al principio comenzaron los concejales de la anterior candidatura y estos 4 años debemos salir de nuestra candidatura. Todo ello con el apoyo y trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento: Josu, Yunes, María, Mecane, Conchi y todas aquellas personas que han acudido a los autocampos, asociaciones y trabajadores de diferentes empresas de la Junta. Hemos vivido momentos duros, buenos también, decisiones duras y compartir ideas y sobre todo negociar, que ha sido lo más difícil. En este proyecto el pensamiento y la razón han estado muy presentes, pero todos sabemos que muchas veces la razón pasa muy malas jugadas. Algunas veces las decisiones adoptadas no tienen sentido, otras veces algunos incluso nos dañan. Pero todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con muy buena voluntad. Hemos pasado momentos de mucha tensión y no nos vamos a autojuzgarnos en si hemos hecho las cosas bien o mal. La cuestión es que las hemos hecho y se ha logrado hacer con la participación y la voluntad de todo este pueblo. Detrás de este proyecto ha habido mucha implicación emocional y eso lo hemos conseguido todos los lacunzadas. La verdad es que es de agradecer y de admirar todo el apoyo y voluntad que hemos recibido por parte de los del pueblo. Cada uno de nosotros hemos puesto un granito de arena para este proyecto y es de agradecer. Con todo ello, aunque hayamos sido todos lacunzadas partícipes de este proyecto, el Ayuntamiento quiere agradecer expresamente a las personas que han estado implicadas y que han sido el motor principal para que este proyecto haya salido adelante. El Ayuntamiento quiere agradecer el trabajo y la implicación que han tenido expresamente a Garín Ollane. Mil esker Garín Ollane. Bueno, eta orain horreko dene, okaintxoak egin hori urbergari zabai Ollaneri. Bata da, bueno, kaler azkenekoan, hori batean margotu behar kuadro hau. Pentsatu dugu dantzariekin batera, nahi duenak dantzatu bai porrusale eta jota, orduan haiekin batera dantzatuko dugula plaza, bai? Orduan igo daitezela txistularia eta ondoren hasiko da auzatea, bai? Eta bueno, gero beste gauza bat idatzian jarri ez dudana, baina bueno, eskerrak eman nahi dizkiogu egun honetan parte hartu duten pertsona guztioi, bai? Ricardo Areta aitata semea, Anabel Arraiza, Ainara Lopetegi, eragile guztiei, Guraso, Selde, Arraba eta Benen, bai? Eta txistulariei, eta dantzariei, ¿vale? Gure dut, ahora, si queremos, o si queréis, alta koroa jo, esketa ez daitezte, eta abeslatzariei, bai? Orduan, orain lehi bali badugu denak elkarrekin dantzatu porrusalda eta harina, bai? Eta ondoren